Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamis kanot na di sa salam-salam na mga pagarami, mga babayamang, mga marata, may si iku bangsa, nagusi iku Islam, sangka iya, alungan na Jum'ah, kagabi-gabi ko, riyan nagkapangasambang tanong sa asar. Yeso, kaleman tanong, man alungan na Jum'ah, at nagkatimuso, mga ulama yung sa giakibla, gusto pong barang ang mga dato, ang mga reparatya sangka iya, yung tinwakya po, di imangnal o di imaganar sa giyang kagamat tanong ng Islam. Kamasa nila sa mga ulama khirma apon bagay siran sa mga dawan sang kaiya gamatan ng Islam. So ay diron sa lakaw na follow, like and public share. Agyang kaiya Khirma Foundation sala na sabi sa kadakal o din na keep sampay niyo ko mga pad ino sila ni mga muntay kasabot-sabot kini share niyo na inshallah na mala o kabala sa ibalik ng bagay kan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi na napapakinggan tanong yan kay si Sheikh Al-Alim Abdul Khalik Pakasam kalau tafaddal isyadatuhu maskur. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sekuriano bantu-bantu ku Allah khusus salawat ku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriano to na biyatiak ng kutwa ayat akatiru Allah. Giyang kutwa katiru Allah na lila-lilang nagu inidugraw to Allah subhanahu wa ta'ala rinar-rinaw o din na pangangapin sa di ikakukuno-kuno ako Rasulullah kung sang kutuakap kiyaw kitiyan sa katangan na karumasayan na sansara ko kito penulun niya na sangkay agama o kaya suguno Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sebab nak kagias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yanan su mama asyugu wallahu ta'ala sangkay niya umasa kekeneng-kenem su dunia kung kukya pamanggugano di kampara doon sa pagtaw na gusto kaya pakaluto kinit taralo o kambuta kalakoleo lupa na miya kadeno narakatano so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kialindawan sa dunia kung kalilibutang iron o kaano nga si sangkota pimbarangan ini sa parwallah namikuya ka sangkoto maaden kambut-butang nagu di susurutaan o di kapakan dedapat tao pagkatao naya sampurnayan nagyang kutwa di kambutakala ading gulaulaan o pagkatao nagu miya kundra ang kuto adikat tilulunang kutwa at tiubaw Allah subhanahu wa ta'ala
kun sang koto akeo parateeran komunitaling umar katanong Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maluniyo man nagkakarang-karangan aso Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam akeo kitiyan sa katangan na karumasayan. Asi sang koto akeo pangarumaw ama iyan aso Abdullah bin Abdul Muttalib san ko Aminah binti Wahbin ainaw Rasulullah na pamumuluan akya rimbit uras o Aminah ko kinikaugat niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na riyaw takapatay so Abdullah ama o Rasulullah na miyabalo so Aminah na so Rasulullah na miya iludun ada penamakasimbuang si sagian kaya adina. Sagat tanong na bakilay tanong sa mga amat tanong, mga inap tanong. Adam po na kato na piya magapuan din na kapaparakan yan din si ama yan na gustuin na yan. Na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na dapan o pamanamakasimbuang si isang kaya dunia na miya iludun sa ama. Miya panutulo mga doktora anda na tigiran. Kapangraring ubay sang kutwa karirimbitian nagiti kapapakalut wang kota babayan ko darudupa yan. Nagusto din yan di kapakan dirasag. Nasidit tegurar si sang kutwa ikaw gatian. Na inaw na pagkababayan yan si darudupa yan aso Abdullah amaw Rasulullah na miyawapat na inangin na so Rasulullah na si panamatatag si sang kutwa tiyan ng inayan na miyagdamya dun ng kutwa kaya pakantira sa diyan. Seko kinimbotan ni abmang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya kerita no inayan na so Aminah binti Wahbin napakaganon taso tutul namin babalabaga so Rasulullah unsang kutwa amya sulu ko inayan ang kutwa awid akal ko kaya balunian na ayam yakam berumitan na susuay batul aslamiyah gusto Halimatus Saadiyah sa taman samya pamakasosoiran na parinuto sa kiyaw kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sansara o kawiyagyan sa taman sa paganta sututul na Rasulullah na iniraut sa kaya pakalalako niyan na iniraut ta idadiyan sa patragun na miyela niyan sa mga ginawa iniyan as sa mga ginawa iniyan ang mga wata na pupakauma ada na pagalaw niran alok sira na ama iran na di na dipagura-duradan na may leran so putiluan niran na ama iran na ad na pangangalawang kira ng kuto ama iran apang nang kanudi na kita ay pumbagay niyan sa kutawapan. Miyatugo sa nasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuta mga ginawa niya na mga wata apo pagalaw niran so ama iran na ada na ipumbagay kira no ama iran na miya mangirusu allo Rasulullah katiginaan tunay niya lagi dali kubak ko ini minibida na bandaya mapya amunas salabina unda manak na ikiina aging ka iya miya gudamakan miya kaumaksiki na yan na tiginay inakulay miyaliakan sa mga ginawa iyakan na pagpakaumas sa mga luksiran na di dan di palalagwin na adanay pambagay kira no ama iran na tantoy siran ama kay gala sang kutwa kasos sunuriran o kapag ko ama iran o ama iran nasakanay na andoy niya miya tiri na yamasa na dakanday maylay siya maakan babasay da amakan na inimbuat ako na da amakan nasudun sukya nagaro Aminah inaw Rasulullah na miyakat miya mangiruswalo yan karyaw to naranon na riya bayro naggugaw na sumiyang wirun so pananad banakyat tarban yan asang kuto akira sa inyan
pamumuluan Abu Bayan ko darudupa iyan na riyaw ta akapatay miya umma miya densal o kalab so darudupa iyan baganta sututul nga si sangkutwa kiyaw law tu na antunay pinggulawla wamina natigyan na hay watak kulay na imanto nasusumbagang kananapakay siya kako kapagpagunda maangkaon wanda siya makakadang kadunamaylay na taruto pa kasumbaga kanrakaon na malawak na pasi langgain so taruto pa sumbagyan kasya maakanalumyala ko nakati akya dilungan ko pangilelean ka na pangingileanakan na mipetuna kabu saya mataan na dapat na makauma ugid na sutaro to pa sumbagyan na petero na kantraka sumiyong amina pikiro amina na badun siran na magziyara sang kutak kuburian asimin nilabang su Abdullah bin Abdul Muttalib si ko paglatan agyan kaya Makkah agyan Madina naliyak dairan dun lumalakaw nasi ko kinisampay napakaunot niyan ang kutawata iyan as Rasulullah SAW amay takawata nakagya kumadan salira ng kutu kubur arunan miya pitaka sunabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigwamina akatawa na kaini natigina ina nagiina mga labenga ini agyang kaiyak yawitan na karakan natigina ikaritangku arintang yung puswakan naso kapagpagunda mang kaon wanda matatago siya maakami at yagang kami pagilaya na ginatantani natin kami yung maso adjelian asaka na matatago ka panakot tiyanakan kay kaugatakan saka nakati iya tigin so kuburian asi imini kubur si sang kader pa apyamisita nasudun sukyan nagaon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namya kasaudun salo amarinang bayon nasumambuso amin na madnamuran agyan kuto loiya na sa kapagpakasagadian kasabab sang kuto pama nakyat tanudan yan ang kuto pama nakyat sagadan yan o kapag paginataw niyan nayamini sambi na umani isa na banyan din miyaga kasopadian nami akas mambu Rasulullah so ina yan adi isiran di makapagarka sang puto pamanak yang daman yan sa tarutop asibis sa isi ina yan siya ma yan na inun yan busa idi kailay kakagiw pamana miya balaw si ina yan na miya ilos kanyan na si ipan kapapantagay ko masa aki kaugat mo Rodo naman po paman nami minggaka ang kuto sakit to amin sa danyan no tumingganong gano'n ang kuto sakit yan na kapaladado o masa ko kapapalalawi o oras na gusto di kapakatalanta ka o gawi na gusto di kapakasasaliwan na o ulan-ulan na kapapanagumputang kuto sakit yan sa tamandun sa riyaw to kapatay so amina na so kewapatian na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada peneklas ang kutwarata ginawa niya sa kya sirumantang pamikiran niya sa kya undamaan niya ku Rasulullah amyawapat ku kya undamaan niya amyawapat siyama iyan ikaw gata sa kanyan na minirunggunum paman kapaperkinian sa mata kiinaian at si dinamitero pendeng si sadangayan yuti petero nati mga lokas amarandan so salapis na badempek kebagwi sa isap paman amas sakit aditak garaw anto na mga remiyat miyang gulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuti petero na miyat tanaw da pagari nada abubay nada ina nada ama nakandiri wallahu ta'ala na yatom yagi kurum pemanasu detu yan asu Abdul Muttalib sa ini kidiyo no Abdul Muttalib na piyakat taya iyan kung mga apo iyan ugaid na daraw tempan sa duragun
nariyaw tapaman akalab aayap paman miyawapat na sudah tu yan asu Abdul Muttalib nasi paman miya karende su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku bapa yan Abi Talib amma o Ali radhiyallahu anhu at minsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak kuna galaba ko Abi Talib nasa kanyan na di kundi mamagunong sa kambing Nabi alwin yan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay niya napapakat tamangan ng sangkutwa kambing na budi niya nung di pakapamagunungan at iyo pa makukuha na sukay ka panaris ha sa sangguit apapaka pamagunungan na ka sa kambing ikatagin kayo pa man na balagkesan ng awawaka na diron di mamagunong su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkutwa kambing na oriano to nataman sarudun mi mamanguda nasi kukap mamanguda niyan napiyakap pamagunut-tunut Abi Talib kapakile niyan akes sarigan nagu pakile niyan amadakli pagkebabayaon nagu pakile niyan amadakl ayo pamakukuan na madala pagkeatrakyan au pamanian ko kandegeng namiyak kadek-dek lap masa Abi Talib gira manuto may pagunuta yan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paganta sututulan na si sagyang kutorin ni kandagang napapakala sulaba Abi Talib radhiyallahu anhu sa taman sa sisira na papakatimbala si ku Khadijah isoto pumbayong nabai balakkesan kang galabak panggagas kandagang nagu lumalang kapang kutwa kababaloy niya na asa kanyan na mauntul abais nasi ko diron di kapapakat timbalo ng Rasulullah nagyuti patero na upamanatan tudo na mala adira ni mapesah nagyuti na mambuy kaplang kapu Rasulullah as kanya napatiis nagumapi ula-ula nagu mapi kandegang daw ng kutwa kaplilimpang kapanaputi daw ng kuto pamakukuan na kandunsian na gumatatagurun sukap kapetis na ugyang kuto kandegang au pamana kasasanaan nagu mapya daw na au pamana kapagkala naguti peteron amya ka lala apesurd alab san ko Abi Talib radhiyallahu anhu nagusi ku Rasulullah na ay malamang puna sumambuso Khadijah radhiyallahu anha aging kuto pamana di kandegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapaka mika kendis sudagangan yan sa kapapakat timbalian ako Khadijah ko kapinangkakyan abasa amrada mga luksami mga pagaremi na kaya babayaan miyan dengan o Khadijah tiginaging kaiyang mama nakakuin niya mapya na daw bubu kaba ko niyan bedenag kebayais ak paruna mata na tigo Khadijah kami aguntung ako mikuri sa kusakuri sa bungkaros na miyan nari di pa si Abi Talib si Abi Talib Bapak Rasulullah na tiginaan tanang kiwata at tanto na kumalay kakasis na tigin apa kiwata anak nanan na tiginak ya bubay anak oy inong kalipakap pengarumah Bapak Iran anak tigu Rasulullah na ipangilay-ilaya ka na mampuinin ugid na yung mata na malo ako may ipag kad na mapipikirakan na asengura na kang sangkada na pakiwata anak na ayay pagkawanak na ubabad na idin yan tanggapan na kaginanawata ilaw ada ba niyan na opa makukuan na lokas tigo Khadijah di kada na pagkawan kaguti tigiran na aba kay sesa na baka dua-dua ay dapat kaun sanari Alex ha bagan ta sututulan na si sangkuto pamana kapagkalang gayo masa na ini wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilham pangaruma angka su Khadijah nasukino iniilaha menunun wallah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akap pangarumanian ku Khadijah
Agyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daban na mapatero mapasiru gagalabak naguup pa makukuan na ke maflanu niyan amakaliupun sa wahi ipagilahamun wallah nasidin ko kinailahamun wallah sangkot ka kapakapangarumaon wallah subhanahu wa ta'ala na ini gentingin na lalag si kibapa yan